Klaim sesok menta Arsenal gejingan isna jong Cristiano Ronaldo bat ke klub Al-Nassr hagejing lekai jong Saudi Pro League. Kublai piki parlok pagasian nak por sa por nga kapatu piki batmay sa baban share berlike bersubscribe dengan channel. Gejingan isna jong Cristiano Ronaldo bat ke klub Al-Nassr ane klub baraba jong Saudi Arabia hagejing lekai jong Saudi Pro League. Kalong lanai namar wat tanggawai ke trofi umla banirap banyora na kabanta ka klub Al-Nassr haka samay gabaning kong jingla kay perlok haka Riyadh Super Cup kalalimno kumju haka Saudi Super Cup Saudi Pro League bat ke Saudi King Cup nrai tanggawai ke trofi ulayo bandra taya ke Champion Cup taru kadai jingla kay perlok kumju kawai jingla kay perlok ta kadai ke Riyadh System Cup lalimno bat ke Asian Champion League ru kelimno bat ke Saudi Super Cup ru kelimno kumjo ke Saudi Pro League Saudi King Cup bat ke Saudi Super Cup ndrai ge jile kai jong us marway hakini gi arsomai kalong bersisa nemar payo tep bun gol ndrai banerap yo klub Al-Nassr ban juara ya ke trofi jong Saudi Pro League ane ye ka jong ane ye ke Saudi Super Cup Kremla menyerap kuat tanggaweru ndrege jingwan jong ukus berim jong ke Al Hilal gila ban ong bah mentaka samoy ke balai Cristiano Ronaldo wala ban kur trofi ka wena pedeng gine mentaka samoy wala banyak kur ndreye ketangi la ban ong ba wala banyak kur namar teng kijing kini inti jongi kinong pet Udsin halagi jong ginong kersan ikimilan tiba jing job ndre teng ke kala kompong entah hagijing lekai football ngimla ban itu lupa menaru ndre isu update tang ye kejing lekai bat kejingkut ada kalakut in sayo I hangta menoba job menoban rem kuplesi bun ngin saya sempat hagawe pat ke video